Mngani wami bangiphe sipho. Kunani lana? Kunani la? Asivule. Let's open. Asivule. Kunani la? What's in here? Kunani la? Asivule. Tani vula. Vula. Okay, all right. Asivule. Oh, asivule la kazi sitobona ukuthi kunani. Oh, wow. Kune dinosaur. Kunale. Kugcwele my dinosaurs. Asibale kanye sitawuqala kubala ngeSiswati. Yenye dinosaur, mabili ema dinosaurs, mathathu ema dinosaurs, mane ema dinosaurs, asihlanu ema dinosaurs, asithupha ema dinosaurs. Kune ma dinosaurs la sithupha. Kuna 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 of my dinosaurs. Wow, 6 of my dinosaurs. Oh, but kunenkinga. There's a problem. Kunenkinga. Do you know what the problem is? Do you know what the problem is? Let me give you a closer look at these dinosaurs. Oh no, my dinosaurs zethu anema pieces langahambelani. They are not matching. The front and the back doesn't match. Agahambelani. Oh no, we have to fix this. Can you help me to fix them? All of these need to be fixed. They need to find their pieces that match. We need to match them with the right pieces. Kufanele silungise. Kunenkinga. There's a problem. Oh, okay. Oh my. Okay. Nayi dinosaur 1. Dinosaur yethu yokuqala. Iphi pieces yakhe asesendeka so. Let's do that. Asendeka so. Sendeka so. Le piece lena I blue, le piece lena I green. Akuhambelani. They don't go together. Funa sithole I piece le green siyifake la. And then funa sithole I piece le blue le hambelana na lena. Lena I blue. Iphi piece yalana ila ngule no, ngule no. Hambelana na lena. No. Na piece yakhona na piece lama pieces lawa lang too. Ayahambelana. Awuthi siyikhiphe sitolungisa le dinosaur. Let's fix this dinosaur. Asiyilungise I dinosaur. Siyayilungisa. Wow, I dinosaur yethu ilungile. Wow, dinosaur. Okay. Lena seyilungile. Asesilungisela lamanye ama dinosaurs. Nayi lena. Book green na green yahambelana. Oh, sesilungise 1, 2 ema dinosaurs. Lena injani umbala? I-purple. Lena i-purple. Uphi purple? Ngulona purple? No, akusuye purple lona. Akusi purple logo. Kuphi logo purple? Kuphi logo purple ngilogo? Yes. Nang purple. Yes. Nang purple. Logo ku purple. Kuyahambelana. Wow, dinosaur. I-dinosaur itfole ipiece yayo. 1, 2, 3 wama dinosaurs. Salungile. We still have more problems. We have a problem here. Lena I-orange, but the back is blue. Lena I-orange langembili langemuva I-blue. That's a problem. Okay. Asesibuke ukuthi sizathola iphi piece. Iphi piece le kahle
Asuse lawa. Let's remove them. Asiwasuse ama-dinosaurs la kahle. Lawa ama-dinosaurs lamathathu 1 2 3 anenkinga. So sitawenda kaso. Sifune ama-pieces lahambelanako. Uphi lo blue lohambelana nalo blue lona? Asisifune blue. Ngiphi le blue? Ngule? No, leni orange. Ngulena? No, leni red ibovu. Lena? No, leni orange. Oh, i-orange ifana nalena. Asikhiphe. Wow. Siyitfolile iphisi lefanana nalena. Ama-pieces lawa lama-2 ayafanana. A-orange. Wow, siyitfolile ipiece ye-dinosaur le-orange. Okay, sekusele 2 wema-dinosaurs ekufanele siwalungise. Fanele silungise lena, phindze silungise le. Okay, lana sitawukhipha logo, sishintshise, we're going to exchange. Sitawushintshisa. Sitawuthatha le piece le, siyifake la, tofanana. Le piece le ibovu, le piece lena ibovu, so kuyahambelana. Lama pieces lawa yahambelana. This is red, they go together. Nayi lena lenye lesele. Oh wow, sesitocedza i-dinosaur yekugcina. We did it. Buka ama-dinosaurs etfu sakahle. Onke sakahle satfole ema-pieces lahambelanako. Akahle ama-dinosaurs ethu. Sanibonani. Oh wow, mngane ngiyabonga kungisida.